Hello friends, lam so wahan hai noro jota nai tong noro friend tin norong bagai ang GDS new job notification result je ongkri payment abon bahai ke noro download klai na ni ji awon bagai yang nu sanama faika ta ni bagai ke cross ta khong no sahoro je comment khanyai GDS ni je merit list ongkmana abon kisa video slam de nai ke ango video nong no sikun sababe nong no frangir nai je norok bahai ke ni je ongkormani o result obuna download bahke khlai nai mannai ke friend o jago norok ni je mobile thangnai norok chrome browser habunai norok search ma khannai o jago norok nugo tongo Indian Post GDS online nei jori search kai ke ma ke interface painai ge pulani o jago norok first so norok nungnai ma ke GDS online nei seja o jago norok click khaimani pore angno tab kaisa kaisa phungu tongo o jago friend click khaimani pore o jaga nor nui tongo bongni GDS ni official website noro mohike thangi songnai abahike thangmai sogman pore o jaga norok nugui tongan tabu debra site o jaga shortlist candidate ni swijak o jaga noro click ma khanai click khaimani pore sing o jaga kwbangma state ni bumung no o jaga nugui tong tabu singchini tripura ni naina ni bagani singtam ma khanya o jaga norok nugui tongo notice ni swijak o jaga noro click ma khlainai click khaimani pore o jaga direct norok thangnai je notice ni je result ongkhomani GDS ni abon norok nuknai direct ke o jaga norok nugui tongo tabo o jaga kwbangma ni bumung no faisok faijak norok tabo mokolbai nugui tongo tai o jaga swibraka shortlist candidate jara o jaga ongkhornai bumung borok ni o jaga document verification nai abo date wngkha 21 tarik 3 2023 ni sai sigang norok document verification ma khlainai GDS online ni o jaga joton phaikya notice circle ni o jaga list 1 abo haike o jaga norok kwbangma no o jaga verify ma khanya documents rok bo abo 21 tarik 3 2023 ni sai sigang norok ni document verification ma khainai o jaga sanjak pika hainai nong ni self attested photocopy rok sanjak aro norok joton nugui tongo o jaga detail number 1 norok oro nugui tongo nong ni o jaga office tai division aro kwbangma o jaga norok ni registration number candidate ni bumung tai o jaga cut off abo hairok kwbangma o jaga nong ni gender rok tai nong document bo jaga verify khaina bun joton thikna rok roja norok nugui tongo angka sung number 1 nugui tongo ma outlaw division o jaga norok joton nugui tongo ABPM ni baganai hingke o jaga borong ni registration number tai o jaga ujjoli deborma hanai khoroksa bukukjak bo jaga tikika o jaga ST norok nugui tongo female tai o jaga bini je nangkukmani verification khlainani document aboni bagani bo jaga matnai agartala division o jaga thangkhainai bini nangkukmani document rok no bo verification khlai mannai hingke abo haike no oro kaisa kaisa naithani kwbangma o jaga bumung tongo sini notice elakani mang o jaga bebang no hingke oro jara tiki tongnai norok no congratulations maiya ano channel lengnai tai jara tiki norok bo khabania kokroi norok bwskang salo tebo norok ni haike sujok phainai norok o jaga norok ni kwbangma job apply khlainani sujok manphinai oro simiya kwbangma no job notification bo mannai a jaga rok norok obosai apply khlaidi norok kuno khata baidi abrang o channel lingoi nongno masa girlfriend o jaga norok jodi kebo download khlaiya hingke ani o video ni description box bang notification ni link no rirwani norok thangibo norok ni bumung tuta tong krai norok ro thangai check khlai mannai hingke friend tini video sung sinai norok joto nai thongnai bell icon ani channel langai hambai।